Hola amigos, chiamome Francesco Negroni e sono italiano de pura cepa. Turinés, non tirolés. Deixademe só 2 minutos. Cuidado, hombre, que estoy entrenando. Gracias. È un bello trucco, però funziona. Dai, já está. Pausa. Coa que está caendo hoxe en día, din que ter chollo é un privilexio. Ou pode que non tanto. Chámome Francesco Negroni e ando a procura por Galicia de chollos que non calquera pode facer. Chollos que fan que a vida sexa máis cómoda e unha ducha despois da xornada moito máis necesaria. Eses chollos que cando os vestis, vaya chollo! Atopámonos na cidade de Ourense, concretamente nas alturas da cidade de Ourense, que é por onde se desenvolve a empresa Ourenvex, Ourense Vertical. Trátase dunha empresa a que non se lle suben as cousas á cabeza, senón que sube a cabeza ás cousas, xa que se adica a limpeza de fachadas, pintado de paredes, cambio de canaletas ou restauración de edificios históricos. Iso sí, sempre a máis de 15 metros sobre o chan. Non miredes abaixo porque o meu chollo de hoxe é traballo vertical. Tu, neniño, que faz aquí na miña casa? Fora de aquí. Veña, desperta, anda, camiña. Nonna! Nada de nada. Nonna! Non te conosco para nada. Meno male che sono qui a Torino. Stavo sognando che stavo facendo un lavoro in altezza lì. Non, eu son unha guadiña, pero tu non eres meu. Fora, fora, fora. Però, ma questa non è Italia. Nada de Italia, aquí España. Però... Nada, fora de aquí. Nonna! Que está ocupando a miña casa. Fora de aquí. Camiñar, camiña por fora. Nonna! Vai traballar. Os italianos son de subscribiclas. Veña, home. Fernando. Chegas tarde, Francesco, é que... Onde estabas? Aquí con mi abuela... Bueno, non. É a dona do piso, non é a tua avoa. Pero a dona do piso... Que piso? É un edificio que temos que vir a arranxar. Ah, de que vai este chollo? De traballos verticais. Vámonos colgar nas cordas e... a zurrarlle o chollo. Senón non se avanza. Pero podo facer un chollo planiño ou... Sí, na parede. Na parede. Plano, vertical. O sea que... É o mesmo. O chollo vertical que es? Pois ahora descolgarémonos, treparemos polas cordas para arriba, hai que pintar, hai que arranxar con morteiro as fisuras, as grietas, quitar os cordeis vellos, polos novos. Pero non hai andamios para isto. Non. Non andamios ti. Pero haberá unha maneira, non? Para Sí, colgarse hai, con... claro. Sí, sí. Con seguridade. Sí, no, seguro é. É seguro? É seguro que é seguro. Pero non será moi alto, quero dicir, un primeiro, un segundo... Un quinto. Un quinto. E nada, ti vailo facer e eu desde abaixo digoche a dereita... Xusto, pero ao revés. Eu xa te indico non de horizontal, e ti no vertical. Hai que repartir as tarefas. Primeiro ponte o meu arnés. Este é tipo pañal. Sí. Hai que arrugar o traje. Esto por aquí. Tens que notar que te aprieta. Sí, sí, no, xa... está apretando bastante, bastante. La madonna! Vale, ves a
baixar un pouco, por favor? Sí, vamos. Gracias, entonces decíamos, que traballo vamos facer? Pois mira, en principio, o primeiro que imos facer é subir por as cordas no lateral, vamos pintar a primeira man de pintura na fachada. Esa xa rehabilitamos nos outro día. Este é o... Entón, Este é o campamento. exactamente, tú ves aquí. Sí. Sí. Non podes te colgar, séntate. Sí. Pero iso tira moitísimo aquí. A mí... No, o que pasa é que así sería o bruto. Ahora temos que pôr unha silla. Prefiro porque Ponte de pé. teño bastante cariño a esa zona, teño buenos recuerdos. Uy. E ahora... No, séntate. Tú séntate como se te Pero isto é pones peligrosísimo. nunha cadeira. Pero No, no. estou na altura aquí. Ahora non te tiras, xa, mira. Está floja. Non tira. Perfecto. Sí, esta pintura. Ahora ducho un rodillo. Esto colles, mollas hacia pintura. Sí. Escorres o rodillo e a pintar. Esto. Ali, arriba de todo. Veña, vou facer os anclajes. Vale. A ver. ¿Esto cómo era? Tirar de esto. Sí. Era de tirar de eso. Francesco, escoita. Veña, imos. ¿Cómo chego aí? Por a escaleira. Tes aí unha escaleira. Aguanta, sí. Sí. Esto... Falta moito aí. Aí noto vacío. Al vacío. Llegué. Imos a arranxar este edificio. Non está moi mal, ainda que o vexes así, está posta a rede de seguridade xa está posta. É natural, como ves. Cantos anos temos para... Por o tempo nada, eso 2 días, incluso 3. Para falta un machete ou... É imposible! Era broma, home. Esa. Estou moito máis tranquilo agora. Douche o casco, Que casco é é ese? fundamental. Este é para espeleólogos. Sí. Vamos facer unha cousa, eu agora vou ir para aí, vou subir e vou meter uns anclaxes. Anclaxe. Entón faz un burato co taladro, metes isto, apretas, entón isto expande, queda, Como expande? ábrese, rebenta na parede e queda fixo, xa. O taco quedaría así na parede, imagínate que esta verticalidade da Sí. parede, metes a chapa, Sí. meterías un mosquetón, Aí tes toda unha ferramenta... meterías o mosquetón e de aquí xa me colgaría. Sí. Casi mellor vou ir primeiro eu. Esa me gusta máis. Esta parte gusta máis. Se quedaste debaixo, pos os brazos así, Sí. pois si metes que coller. A ver. Sí. Pechamos o mosquetón, sempre. Sí. Collemos o pato, que é O pato. na corda de seguridade, que é isto. Hai patos aquí Hai tamén. patos. Pero esta aguanta. Si, ó, aguanta Sí. máis do que aguantas ti. Entón, ahora eu vou empezar a subir, pero antes tens que facer sempre unha cousa que é comprobar que todo este ben. Está ben bloqueado. Eso tamén é un pato. No, isto chamase gris-gris. Grillo. Este é un pato, este é un grillo. Sí. Como non me di cuenta? Vas aí, un pé aquí, un pé aquí, un pé aquí, un pé aquí. É importante que cando vayas subindo o pato. Porque se ahora fallara esta corda, eu quedaría colgado da de seguridade. Entendes? Ten cuidado. Vamos buscar a viga. A unha amiga. La viga. La viga. Un pouco de control. Que? Non abren. Que non hai. E sin viga que pasa? Non se pode subir. Claro. E como baixar é máis fácil? Home, E iso depende todo da tua man. Que tal? a parede é boísima. Agora toca a ti. Eu subo contigo, pero ti Subes comigo. ti por unha corda e eu por outra. A corda compóse de dúas partes. A camisa, que é o de fora, que é o A que... camisa? A camisa chamase, que é o que protexe. E despois a alma, que son de miles de fíos de nylon, relazados. Entón, isto é moi delicado. Entón, o primeiro, vamos coller as sillas. Ya? Porque así o arnés non che tira. Sí. Dos que che tira. Sí, sí. Notas, non? Bastante. Vale. Sí.
A seguridade é fundamental, hai no que revisar sempre todo 3 veces. Eso gustame. Pero como se sube? Como é o movimento para subir? Mira, como é un pedal, tens que meter o pé. Subes, puños, metes o pé, tiras na corda. Subes, metes o pé, tiras na corda. Veña, Salvatore. Pato, el pedal. Aquí va, esto. Espera, colócame. Respiro. Santa María, madre mía, prego. Pavila! Eh, Se pasaron as leiteiras, sí. Xa estou aquí. Xa chegaste. Fixe 20 centímetros. Pois só hai que hacer 18 metros, veña. 18. 18. Santa María, madre la Madonna, Santa María. Veña! A ver, arriba, pedal. Hola, ¿qué tal? ¿Y esto así todos los días? Abaixo, corda. Vale, eso, sin fuerza, Sube, no, pero ahora subes el puño, sube el puño. Hombre, Es máis fácil, ¿no? esto... ¿Dónde estamos? Bajo por un lado. ¿Dónde vas? O pato, es durísimo. Tengo agujetas ya. ¡Oh! No se está tan mal. ¿Qué? Esto va a nos levar 3 días. Casi fue calor, ¿eh? Mira que Ay, que non chego. Bueno, entón... Oh, Madonna. Aiuto! Mamma! Tu mira! Oh, no! No! Ma porca miseria! Para de berrar que hai que chollar, veña. Pero ainda hai que facer máis. Ahora hai que facer, isto foi un xogo. Cristi, átame nesta corda. Sin deixar caer nin unha gota. Vale? Sí. E temos que facer todo eso con isto. Todo. Así. Así. O vento molesta un pouco. Ui, aquí non hai nada. Ahora non hai vento. Como que non? Non o que pasa é que aquí hai unha cousa nestes traballos que no que se chama bautismo, que o primeiro que ven ten que contar un chiste, ten que ser bo. Se non é bo, teño que cortar unha das cordas. E eu elixo cal. Vale un chiste italiano. Sí. Un signor entra en un café. Splash. ¿Qué te parece? Whatever part of you glows. It don't take much looking to see what I got, 'cause it shows. Come on, honey, give me one more time. Every time you do it, A ver, Francesco, como era? Bueno. Ve, hombre. Sí. Sí, o que puiden. Pero quedaría ben, non? Eu creo que sí. Hai que verlo en perspectiva, sabes? Desde abaixo, millor, queres? Eu creo que sí. Baixamos. Baixamos. É que aquí a parte central... ¡No! ¡Es la Madonna! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Hay vento! ¡Oh! 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 ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Báixame! ¡Fernando! ¡Ah! ¡Madonna! ¡Ah! ¡Madonna! ¡Ah! ¡Ma porca miseria! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Fernando!
Fernando! Che te? Ah! Xa estou na terra. Fernando! Ai, esto... Como? Ah! Nada, entón, bueno... Pero levas todo aí, Sí, colgando. que eu levo todo, o equipo recóllese e volta para aí. A Poñer a silla. silla, vamos mirar o chollo. Onde está a silla? Ah, Tú aquí. vétela aí. Sí. Miramos o chollo a ver que tal quedou, vale? De todas formas, está ben o chollo, O sea, non é moi... Vamos mirar. No, quero decir, o chollo é fácil, limpio, tranquilo. Limpio es, sí. Pero bueno, eu quería ver como quedaba o paño, como quedou. As cousas hai que verlas en perspectiva, sabes? Non é así de fácil. As cousas hai que verlas claras. Que che parece? Que tal? Pode quedar así? Da. Pinta. Pero igual a comunidade non lle importa eso, Hai que falar con os veciños. Coño, pues non vale, hai que hacerlo todo. Fernando, Hombre, Francesco, pasa. Ven aquí. aí, Sí, aquí. pero... Ides traballar, non quero molestar. No, tú ven, só a mirar. Ah, só a mirar. Ven, só a mirar. Bueno. Tengo visto peor. Oh, mira. Dos aguantadores de escaleiras. Marca sin el canal y lo que. Vale, está. Moi ben. Pues ala. Pois, que? Todo teu. No, querido, Tengo que ir ya. Ponte, ahora vas con el compañero Pablo. Pablo, piacere, Francesco. Pero que temos que facer aí arriba? Taparon as grietas Sí. cunha masilla especial de fibra e despois pintaron o aleiro do tellado en roxo vermellón. Mira, unha cousa, puxeches mal aí, pillastes unha caixa de cerveza. Ah, sí, porque o primeiro que chega en riba colle unha. A caixa, inda que vexas que é un método artesanal para salvar o canalón e non machacalo. Deixo chenas máis do meu compañero Pablo e eu vou te esperar arriba. Venga, tirade! Ah, non solo non sube. solo non subo. Ei, chegamos, non? No, todavía. Aí de arriba de todo. Podemos pedir aquí una cervecita aquí. No es mala idea, ¿no? Pedir aquí. Por favor, un poco de agua. ¡Esa es tortura! ¿Cómo vas? Te cansas, Tranquilos, la ventana no se rompa. Déjame aquí, sigue tú. Duro, durísimo. Durísimo. Mamma, socorro, aiuto. Veña, tú a chollar. Que vexote moi lento, Así non avanza o chollo. Son métodos modernos. Sí, para empezar el trabajo. Modernos. Uy, oh Madonna. Estamos altísimos. Porca miseria. Estamos altísimos. Bueno, pues ahí estamos. Sí. Tenemos que taparlo bien, utilizarlo para que no... Con la pasta. con la pasta. Pasa la pasta y luego se pinta. Bueno, pues mira, yo creo que ya es bastante porque mi sitio ya está hecho. Sí. Vamos a ver, suelta un poquito de este cuerdas porque no Es, te pasará nada. es una medida de seguridad que tengo, O sea, ¿sabes? sí. Bueno, pues la medida de seguridad ya lo tienes. A ver si puedes hacer La esa pasta. grieta para taparlo.
por ejemplo, todo ese grieta por ahí, pues Sí. está malo, ¿bien? Que sea un poquito más rápido, dale caña, porque Ay. así se van a secar la pasta. Sí. O sea, Sí. Sí. Como fai uno para estar recto? É que me voy. Mira, me estoy empastando os dedos. Con los dedos no vale. pues, no. Me voy. Bien. Tengo empastado un pé, un dedo. Pues ten cuidado que eso non sai. Isto non sai? No, é broma, sí que sai. Sai. Pero non te preocupes, tú ahora matar este chollo, que penso que está quedando bastante ben. Sí. Vannos invitar aquí a comer nesta casa. Teñenche preparado un menú de altura aquí. Acorde co chollo que estamos a facer. Menú de altura, como nos merecemos. Dame un momentillo o casco. O casco? Sí, Pero por qué? por o menú de altura. Ah, para entrar. Claro, Vale. claro. Toma. O menú de altura consta de dous platos. Mira, primeiro plato, con a chapela. Tú fai caso. Pon. Poño, pero... Unha persoa ten que estar elegante sempre na mesa. E o segundo plato. Veña. Menú de altura. Home, máis altura imposible. Bon apetito. Es lo más alto que he comido en mi vida. Es notable como se parece Ourense a Nova York. Es increíble. Ya quitas el color y ya parece Nova York. É bellísimo. Eu vou baixando, que prefiro digerir abaixo, sabes? Son moi tenarrenal. Madonna Santa Madonna. Vive Barak, chiama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha falsa memoria. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi aumenta la SEC, chi ha fatto CILEC, chi ha crisi interiori, chi scavano i cuori. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Francesco, Sí, mira, asómate, ¿por qué? porque te tengo que dar una cosa. ¿Qué? Vamos, salimos por aí. Temos que arranxar neste paño unhas cousas. Es necesario. Imprescindible. Preciso a máis non poder. Sen medo non hai gloria. Veña. Y una escalera desde abajo. Ahí. Sí, a escalera abaixo, pero vamos a coller polo primeiro. Veña, aquí vamos a empastar unhas grietas. E alisar unhos manchos de masa que xa fixemos nos onte. Xírate. Séntate. ¿Cómo senta? No hay donde sentar. Addio, mamma. Addio. Addio, Monti. Addio. Quédame aquí. Aquí, a esta altura. Entón xa te das conta que onte nos estivemos enmasando os buratos. Mira, ali. Entón, agora, cando vayamos baixando, hai nos que, para velar un pouquiño, para quitarlle o polo. Da la cera, quita la cera. Exactamente, como se yo Miyagi. Vede, eres chico. Uy. A ver, ¿esto son esas cosas? Alisas, e xa notas como o resto da masa, que non fai falla, sae, non? Hola, Pois xa está, veña. buenas tardes. Hola. Estamos acabando ya. Sí. Veña, ven para esta ventá. Facemos por dentro. Uf, estoy respirando polvo. Home, Y todos los días aquí, respirando polvo. bueno, Toda la vida.
Toda a vida non, levo como 14 anos ou así, máis ou menos. 14 anos nesto. Sí, Fuches alpinista. sí, bueno, pero non como traballo, como hobby, gustaba. Como gustaba hobby. Traballei nunha estación de esquí, dando de profesor de monitor de esquí. Monitor de esquí. Sí, Monitor de esquí. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se define esta profesión? traballos verticais. Traballador vertical. Sí, eu son protésico dental. Protésico dental. Sí, os que fan os dentes, que arreglan a boca. O sea, eres trabajador vertical de protésico dental. Sí, fíjate. Eso es difícil de conyugar. No, Esto... Hombre, si te caes y pegas pero os piños, claro, podo arranxalo. xa sabes como arranxalo. Sí, tamén traballei dando clases de natación nos graus, elevando piscinas. Solo esto. Solo. Solo trabajador vertical, maestro de esquí, maestro de natación y protésico dental. Sí, non máis, non me deu tempo máis. Pero esto vai ben. Bueno, temos traballo, hai crise, notase como en todo. Sí. Sí, home, traballo hai. O problema son os impagados, que a xente paga mal. Tarde e ás veces nunca. E son os medos. Pero traballo hai. Pero, sí, ata o día de hoxe, sí. Hola, ¿qué tal? Traballo sempre hai desto, porque non habrá... Hai moitas empresas. No, metidas en esto. moitas non, xa hai varias, pero moitas non. Home, un traballo lo que requiere es unha cualificación alta. Requieres unha cualificación alta. Hombre, moi alta. Claro, a veces altísima. Xa. Incluso. Pero hai que tens que facer un montón de cousas, un montón de oficios. Claro, claro. Tens que saber pintar, tens que saber soldar, tens que saber... Claro, ti soldar, xa sabías soldar de protésico dental. Sí, porque tamén son técnico de gas, que fixen moito gas, sabes? Eres técnico de gas. Sí. Máis cousas. Calefactor. Mira, xa non me lembraba. Tamén. Foste calefactor. Sí. Por exemplo, unha cousa que é importante é que non todos os días te podes colgar. Sabes, ás veces as cabezas non a tes para estar así, entón tens que saber que non te podes Sí. descolgar. Oh, claro. E as comunidades, eso non lle importa. Si importa ou non lle importa, tú eres o que tens que decidir, eres o profesional. Tú tens que ter o criterio é teu. Baixa porque aquí xa rematamos. Para fora. Pa fora. Tomar o aire fresco un pouquinho. Hombre, Vamos. moi boa idea. Feito. Venga. Pa fora. Así que afora era isto. Logo, que pensabas? Non nos rematamos o chollo. Hombre, fora e fora, sí. Mira. Ui. Ui. Esto para mí. Momento. Stop. Vale, pase. Ay, no tires. Ay, no. Ay. Pero, ¿qué tenemos que hacer aquí? Agora temos que quitar esta baixante por unha nova. Esta está rota e estropeada. Quitar a baixante. Sí, a baixante da obra. A ver. Ten que sair todo o ferro. Conseguino. Ok, Está solto. xa o tes. Está solto esto. Vale. Bueno, Uy. Espera, sí, un momento. Mi novia. Un momento. Mamá, no me chames, que estou currando. Estou co grillo e o pato. No, non é un zoológico, é un... Bueno, é laboro, mamma, é laboro. Sí, va bene. È un traballo per gente di altura, grande altura. Devo che colgar, mamma, Sì, Vanessa. Ciao, Vanessa, sì, ti amo, Vanessa. Sì, lo sai, mamma, che non ti llamas Vanessa. Calla. Ciao, va. Vanessa, que si no me llama todos los días. ¿No es verdad que desde aquí arriba... Hola. Hola. Por favor, un momento. Sí, un momento. No te vayas todavía. No te vayas.
per favore. Ma porca puttana, perché sempre no momento... No... Puede que era así, ¿no? Karasta que meni a ceri pek felo fedish, bon. Pek meni homo giusto, ma che io vinto. Ah, ya meni fedish. Non entendín ningunha palabra, pero a mensaxe sí. Meni giusto c'ho il caffè. Meni felo fedish, Sí. Francesco! ¡Ah! ¿Estás aquí? Sí. Aún no acabamos. Que ainda non. ¿Dónde estás? Aquí, mira para arriba. Parece un tellado. Claro, ainda non rematamos, pero isto é rápido, hai que tellar. Ti traballas de noite tamén? Tamén. Pero... Sí. Non podemos deixar o tellado aberto, Bueno. que pode chover. Dame as tellas. A ver... coño esta... Esta se ache. A ver se collo eu... Ai, non, xa vou, xa vou. Oh, está oscuro. Que hai que facer aquí? Xa é tarde, mira que hora. Amigo, o traballo non entende o horario. Non podemos deixar o Que son todo terreno. tellado aberto, porque se chove... Pero como tellado? Pero que pasou? Que pasou aquí? Todas as tellas. Entón, este é un tellado típico gallego, entón agora temos que tapar a Uralita. Sí. Entón, podemos a tella do país, sabes que ten a mesma onda que a Uralita. Coincide perfectamente, tanto Sí. na onda superior que esta, Sí. como na onda inferior. Sí. ¿No? Entón, do lado estreito sempre para baixo. Ah, para que vaya caendo a choiva por riba. Exactamente, a cada choiva vai por aí, Así. vale? Entón, así, digamos, Exactamente. creando buena onda. Utilizamos estes ganchiños, Ah. e o que fan é que colle unha con outra. Sí. E evita que se escorreguen. E como se ponen? Moi fácil. Por exemplo, nós temos aquí esta, non? Mira, ponle aquí así, Sí. verás como te casa perfectamente Me vai apoyando aí. con esta. Claro. Hay algo que me está tirando. Ay, claro. Sí, estou atado. Meu pato. Hai que ir a modiño, Ay, vale? Mira, colle tellas, telas aí novas. E que enganche ben, vale? ay. Correcto. Hay ganchos, hay tellas. Esto va Entón, aquí. xa notas como se aprieta unha coutra, inda que viñera o vento, non as levantaría. No. Esto vai aquí. Con pinte desta tella que é moi blanda. Ay, mira que Senta. esa é outra cousa. Ves? Esta é outra cousa. Pois mira, Ah, alá temos a catedral, vistas boas. oh. Qué bonito. Despois dun día así completo como este, hai algo, unha receta italiana que é perfecta para este tipo de traballo. Chámase verticale di prosciutto crudo. Prima di tutto facciamo la mousse di parmigiano, la facciamo utilizzando 200 grammi di parmigiano, un po' di latte, un po' di sale, un po' di pepe. Mescoliamo tutto quanto e lo lasciamo nel frigorifero durante 2 ore. Nel frattempo prendiamo 5 fette di pan carré, tagliamo 2 fette un po' più grandi e le spalmiamo con un po' di maionese. Poi prendiamo un'altra fetta centrale, un po' più piccola, e la avvolgiamo nel prosciutto crudo. Dopodiché prendiamo 2 fette ancora più grandi, le mettiamo ai 2 lati e le spalmiamo con la mousse di parmigiano. Alla fine prendiamo un po' di prosciutto crudo e decoriamo, e se volete anche un tocco di aceto balsamico, e abbiamo la verticale di prosciutto crudo. Che ci parece? Moi bien, entendí moi bien. Fernando. Encantado, Encantadísimo. moitas gracias, foi un placer que nos Sorte. visitarades. A ver, como baixamos agora? No, eu baixo, ti quedas a ranxar o tellado. Ah. Ten cuidado, Castellas, eh? Ciao, Fernando. Bueno, non te preocupes, xa arranxo eu. Aquí deixaron nun tellado en Orense. Ma perché? Ma che cazzo? Ma porca miseria! Ben, amigos, ata aquí o chollo de hoxe. Xa vistes como traballan aquí en Ourenbex? Traballos verticales, traballos en altura, traballos que non calquera pode facer. E se tedes outras ideas
de chollos difíciles, duros ou que simplemente non calquera pode facer, mandádemos a este enderezo electrónico. Ou non. Ou non. Porque eu creo que ata aquí cheguei. Deixo. Sí. Para min xa é demasiado. Adeus. Ciao, mamma. Arrivederci. Francesco Negroni nunca muere, nunca. Ma porca miseria! ¿Cómo? Ma porca miseria! Fuera, fuera, fuera. Nonna! Nonna, perché non mi vuoi? ¡Bravo! Imagínalo que sí, ¿no? Señora, no está pasando. Tenemos cámara, tenemos gafas y vamos. ¡Adiós!